Živeli youtuberi, evo mene, javljam se zdajle po nekem času. Sicer malo sem tukaj bil na Facebooku in to in veste vi, da jaz imam dosti teh, kaj že, kje si kamera, da imam dosti pač teh sledilcev in vsega je Boga, to je od mladih do starih, do srednjih. In tako pač zelo rad malo preberam in sem prebral pa eni pač punci iz osnovne šole, ki je napisala pač ta en status, da punce, kaj če bi vi začele iskati tipe primernih starosti, a ne tipe, ki so po 10 let starejši od vas. In pol se čute, ki se govori, kaj je realno, da je to grdo in te fore. Vidim, štekam ljubezen vse, a kaj boste imeli čez njega, kaj napisala je tako dober, da še prebrati ne znam. Pač fore v tem, da ne vidi fore v tem, da ima 10 let, da imajo te osnovne šole, imajo 10 let stare tipe in kaj boste imeli, kao, ko boste se poročili z njimi, ko bo starejši 10 let, ne vem, pa 50-60 let in ko bo one imele najlepšo starost, ko bo hotela ono, on pa ne bo mogel, ne. In pol piše tukaj folk, ja, uživi dokler si mlad, z ljubezen pred časa, jaz ne strinjam, lahko je 15 let razlike, pa če je ljubav in ljubav, leta so samo številka. Jaz sem pač napisal svoje realno stanje, mislim, realno mišljenje, ki je to, da pač mlajše imajo starejše zaradi denarja. Zakaj? Ja, ker starejši pač imajo denar in imajo izpit za avto. Imajo avto, a ne, kar v osnovni šoli je to, In pač danes te otroci oziroma v osnovni šoli nimajo nobene vzgoje več. Zakaj? Vse jim je dovoljen. Danes vlada z besedo se da vse, ne, beseda je rešitev. Bog ne dej, da pipneš otroka, naprimer, če si starš ali pa učitelj ali pa karkoli, ne. In pač to je do tega toliko prišlo, da danes že 12, 13, 14 letniki kadijo, pušijo, drogirajo se, fukajo se, puše kurce, ne vem, kaj vse dela, ne, kar je absurd. Meni se zdi to absurd, ne, da ti tam osnovnošolc kadi pa pije. Mislim, da se mene pita, jaz bi vse na Goli otok poslal, pa tam na ono kamenje, da prevrču, razumeš, pa da vidiš, šta je život. Ne moreš ti meni stari 12-13 let, pa to je človek božji otrok. Kaj šele, kakor pišejo kao, da ka prijejo v srednjo šolo, a ne kao, pridejo kao v srednjo šolo, nema ko jih nije jebo. Pa jebote kiša, v srednji šoli ko mi ugotoviš, kaj nosiš, a si žensko ili muško. Kaj šele tam, ne pojebete po Slovenije. Jaz se spomnim svoje situacije, jaz kad sem bil v osnovni šoli, ne, to je bilo 20 let nazaj, evo, 20 let nazaj sem bil 14 in bilo je tako, ok, so kadili, ena je kadila in to je še na skrivaj kadila. A stari njo je cela šola obsojala, ona je bila kot crna ovca, a razumeš? In mi smo vsi videli, ona kadi, ona, in to je bila katastrofa. Če je kakšna slučajno probala slučajno, a ne, to je takoj kurva. Veš kao, gledaj, ta je bila kar, ne vem kaj se, ok, svi su drkali, svi su masturbirali, pa daljince turali od ženskih stvari, pa nema šta nisu radili. Ampak to je bil absurd. A zdaj slišaš, stari moj, da nema ko nije jebo, prostite izrazu. In jaz, ko se spomnim, pa so pa prišli v srednjo šolo, pa so tam pol začeli kaditi, pa no, jaz sem že takrat vedel, kao, oni vsi, ok, prvi letnik še niso kadili, pa drugi letnik, že 1, 2, 3, polovica, tretji let skoraj vsi. Ja me, dedino, zakaj ne kadiš, kao, pa jaz, kjer ste vi budale? Vi ste zdaj mladi, pa kao, izpadnete džekovi, kao, pušite cigare, pa to. A ne veste, da vas bo celo življenje to govno spremljala, koliko boste sam para potrošili za te cigare, koliko boste sam zdravja zgubili zaradi tega in koliko boste pol jamrali, plačali, ne vem, institucije, da lahko nehate od tega govneta, ko so ga spomnili, cigare. Kaj še ne govorim o travi, pa ne vem kaj še naprej, igle pa te fore, ne. In oni zdaj vsi stari može potrošili, kupili ne vem koliko Audio, Mercedesov, BMW, pop šli v zrak, podimili, razumeš, koža čist postarali se, vsi nikakvi, trese se jutri, moram na ček pa kavico, na šihtih tam dela 75,000 odmorov ima pizda zaradi njegovega čika. Jaz, da sem šef, ne bi ga zaučil, čim kadiš, nema posla. Il trpi poslije posla. Jaz tudi, kad sem delal v fabriki, jaz nisem kadil. Ja, jaz ne vem, kaj mogo sem delati tam, kaj prfukne, a on kaj kadil, a jaz moram na čik. Daj zameni me, marš! Ti zameni, id, puš, poslije posla. A ne? In sem že takrat vedel, da kadit ni dober. Ni dober kadit.
In jaz nisem kriv, nikoli nisem kriv, niti pil nič. In kaj bi, da se vrnem nazaj, pač bistvo tega je, ne, da včasih, ko se spomnim, moji starši so rekel, meni foto rekel, no, sine, jo bo majko, u nas nije se smelo zajebavati, da nisi znao pjesmice na pamet, odmah si ih dobil 30 preko ruke, i odeš kući, i kažeš, išao sam, nisam znao pjesmicu, dobio sam ih preko ruke sa motkom, dođe babo, uzme još veću motku i još on te isprebija. A kaj zdaj? Dobro, res, kad sam še bil u eni profesor metal so krede pa ključeve, pa je bilo uno, bal si se ga, razumeš? Uno je bilo je, kako bi rekel, respekt uno, ne? I tu bal si se naučil, ker si šutio, slušao si. A ne pa unik niso bili pač strogi pa to, pa pizdarije delali, pa je bil kaos. A zdaj pa, vse se da z besedo, veste, vašega otroka, ja lahko, kakoš ti njega z besedo, ka on urla tam skače kolud, ne, ja, nego motka, oklagija. Kad ga klepiš preko leđa, jebem li ti je sučo, nisi sučo, nešto nisi sučo, bam! A ne, in tako otrok sluša, ok, sve govoriš, pogovarjaš se, ali kad se ne moraš več pogovarjati, klagijom. Druge ni nego klagija, stari. Pa ene 3 preko kičme, kako se reku, i odmah sluša dijete. A ne, oni, ja, veš besedo, eto vam zdaj beseda, v šolah besede. Jebote, v osnovnih šolah svi puše, piju, drogiraju se, jebu se, nema šta ne rade. A ne, in profesor ne sme nič, i pol, ne vem, če dobi slabo oceno, ali pa, če profesor kaj reče, če takoj doma, mami, veš kaj sem mi rekel, veš kaj je profesor, i pol starši lezejo v šolo, in pol se oni derejo na tvojega, kao nanga, kaj si ti mojemu otroku dal šut, kaj je moj otrok tako, a ne, da njihov otrok debil, glup, neće da uči škole, hod ven, zajebava se, a ne, tam, pizdu razkazuje, pride brez torbe, pride brez vsega, ne, frajer, oni pa 14, 15, oni so frajerje, veš, oni imajo frizure, srihtani su najveći jebači, zapamete se, najveći jebači u osnovni šoli, zdaj su vsi u Lidlu zaposleni, a po fabrikama, većinama, ili su dileri, a svi oni piflari, vsi oni kad su, a veš, bili geeki, oni zdaj svi jebu, oni imaju firme, poslanci, doktori, i oni zdaj imaju i ženu dobru, i ljubice dve dobre, i kuću, i stan, i vikend, a oni čefuri, a si zdaj lep, a oni frajeri, a tam dela u Jolonu 3 izmene, jebe se, vem, kad sam jes napol neki u mestu. Ali ne, oni su bili frajeri, važno, jel se vidi Nike, jel se vidi znak, eto sad znak, jebote kad ti otrok jamran, imaš mu kupat za Kicks Mix iz Hofera. Ne. I to je to, stari. No možeš ti otroka uzgajati z besedo, Andrej, prid gor. Daj stara, spizdi stara, pust me. Joj, kaj u letu moj fotor skanđio, stari, veste kaj kanđija, to je bit, za kaj u letu skanđio, kaj je tako, stari, moj letu sam, no veš kako, jaz sem imel kar, sem bil tako free pa to, ampak vidim par drugih, i ne možeš ti, stari, i ti to je rekel, stari, a veš, palica je zakon, i danas te otroci, ja, to sve se preko kičme, majke mi, stari, i te profesori mogli malo več imeti, kako bi rekel, autoritete, pa malo več dovoljenja, ne, zdaj ne smije on nač, on se dere, on ne smije, tužil ga bo, takoj tužil ga bojo, takoj starši tužio, ja tužim glavu, pa švit, kad te izprebijam. Tako da jaz pravim, gleda, okej, z besedo pogovarjaš se, razlagaš, ampak če ne gre, mora biti tudi vzgojna. I to je to, in pol vidite kaj, kam gre ta svet, gledam tisto revizijo, jebo majku, zmagu tip, upreoblečen žensko z brado. Pa kam to vod? I zdaj bo že normalen, zdaj bo že, kad se bo rod otrok bo izbiral, hoće vas sin da bude gej, ili da bude peder, ili da bude transvestit, in poš ti potpisal, kaj bo on bil. Pa kaj je z vami, ljudje? Pa kaj ste pravi, da edino komentiraju vrizi, pa ko vam komentiraju une budale, tam une izrode, čovječe? Tam je tip, stari, moški, oblečen žensko i brado, i on pjeva, ako neka diva, majke će se mu jaja odrezal. I tak da pjeva, I to pol djeca gledaju mlada i kaj je? To je sloboda. To je moderno, ti si stara, kva ti veš? A ti se strev ti. Moderno to, da si ti brez jaja, pa da se oblačaš žensko. Pa tak je fora. Se pravim, katastrofa tole danes. No, povejte, kva si vi kaj mislite? Živeli.